On Tete FM 100.6 your soul connection. Time is 11 minutes after 12 o'clock. Name of the show is Prison Corner. It's Happy Saturday, the 1st of August 2026. Name of the show is Prison Corner. It's your boy. Number one to this giving us a valley tambo renewal Quazedum Zonda Fano Makama but Vusum Tobin, but Vusi Paso, but Vusi Zibandit, Tembalama Kumuchang to Izwe namhlanje indizwe la kuThetha FM 100.6 your soul connection. Wide open mavusana. Asambe poyi. Phuzu Khemisi noKhethani athi Mbizo. Ithi ngibonge lapha ku APK awusebenzile. Musebenzile poyi, usebenzile ntwana, usebenzile ntwana. Intwana esipana ngayi. Intwana yaseSasolburg isipana ngapha ngaseJuice. Siyabonga poyi. Ngivumele ngigijime ngo-touchline ngihambe ngo-touchline ngigijima ngakunamba 11 boy ngingena ngaphakathi ngivumele ngene ngaphakathi kwamadanyani bafethu singena kubafowethu kubodadewethu singena kubo-anti singena kubobaba singena kubazali bethu ngena ngaphakathi kwe-Groenpan prison maximum medium juvenile ngithi woyi Sasolburg prison, Vereeniging prison, Krugersdorp prison, Hecklenburg prison, Sun City. Bana boma profita bekebe inja zami zonke ingala lezi ngiyaphakamisa ngithi salute. Akathi siyagijima selapha ku hora lesithathu. Sithi happy. Women's Month. But awungeni umfana kaMthombeni, ugijima njalo, ugijima ngayi nika lento. Imbizo niyabizwa lapha niyabizwa. Bafethu ma intersection igasi bafethu ngiyasaluta. Ma intersection kuma rank wonke ngiyabonga bafethu, ngiyabonga kasi bafethu. Kuma province ngishaya ama province amathathu. Ngihamba ngama province amathathu ngale Potchefstroom, kiralo Potch. Next stop. Bothaville ngene Free State manje angezokuhleva ngiyagijima ngiyangena lapha ku Hillbrow lapha na Pirituna ngiyangena ku Pirituna ngiyangena lapha ku Paris ngiyangena lapha hawu bafethu Villiers bathi avusa ungasikhohlwa nathi ngapha ekuruleni ngiyabonga lapho Katoras ngiyangena lapha ku Thokoza lapha na Katlehung bafethu ngithi salute ngiyagibela futhi R59 boy ngiyagibela ngingena lapha ngingena ngivela ngapha kubo Meatin bosicelo hawu bafethu bo Palm Springs bafethu bo Palm Springs ezasemsotra zonke ngithi salute athi Pirimal Petla zolamndini hawu ngiyangena lapha kubo Dlamini ngiyangena lapha kubo Shawela lapha hawu thetha bathi hey ubani lokhuluma Vusi Mthombeni 100.6 your soul connection asambe boy nahleve zonqengwa la nahleve zonqengwa boy Chimugaya awuthami ukuthi somba njani Chimugaya awuthami uzothi nje 25 minutes to 1 o'clock sabe sikhuluma namajita ngaphakathi sithi phezulu visit sabe sivisit amasestiri namakhutmana ngaphakathi kwamadanyani Chimutshele khutmani njengoba ulapha edanyani sikubonisa uthando ukuthi lento yenzile is wrong wena kumele uchange ngaphakathi kwendawo amasestiri yonke into ohlangane nayo is wrong namhlanje ngomhla i1 zika August mhlambe namhlanje uyobona ukukhanya empilweni yakho ngizabe ngithi phezulu mangisuka lapho after 1 o'clock sabe sikhuluma last week ngikhulume ngeVOD victim offender dialogue i-victim offender dialogue kaningi emalokishini lapho umuntu makhuluma uthi runa receive vuso rulaiza la umuntu mara muthona rimonisa ama strategy lokho ama program angaphakathi kwedanyani ngizobaba umfundisi weGibemu ubaba uMhlelo uzofika namhlanje la khona azomema i-community yonke ukuthi ibe khona la kuzabe kwenziwa khona i-VOD victim offender dialogue ngalelo langa lelo masikhuluma nge-victim offender dialogue sikhuluma la khona i-victim izabe ihlangana ne-perpetrator umuntu owenze into ebuhlungu empilweni yakho akhuluma nawe ngoba ufuna iclosure ukuthi why ulabula ngwana Yesu uzozazo sipha namhlanje uzosipha ngoba mase ngama program i-program manje i-VOD akunasiboshwe kumele siphume edanyana singazange sikhulume la ukuthi sona sakumosha then sabe sikhuluma nabo ubaba uMhlele sithi baba uMhlele awusiphi ngoba izoyenzeka khona ngapha evalidwa lokwenzeka ngayo lenyanga angata mameli mohai
una le ntwe ngwe ya re ha o mametse wa ipotsa re kapa go re family ya lona ina chelete that's why o tsela tje motho kona o la lesenya a lutlisa bohloko a le re le mona strateng mara ba lwetsa obane khotho ba itse ba bua ba itse ba mo fa 15 years jwale no mona ka 7 years o mona le strateng hanti ke di programs ka hare boitshwaro ba motho lo hlaisa remorse ba fethu ithi ngintshele ngifuna ukuntshela lento ngisazoyikhuluma namanje kunalento ama podcast aloka busy enze ngema cellphone lama podcast yiboshwa leyiboshwa masikhuluma lapha ababonisi remorse wenze into wrong empilweni yakhe but namanje uphumile ejele ungaphandle sangaphandle lapha utshela umhlaba wonke athi angalishale Goodman lesinayi singasidubula sise toilet ngasidubula ngadubula nabanye abantu abayi15 ngaboshwa ngadubula abanye abantu akabonisi iremorse main aim yale show sefuna abantu ababonisa iremorse ngokutshela Goodman mangabe ucabanga ukuthi podcast izokwenza udumo labantu obabulele abantwana babo badala manje elona umlotha manje lento ala lezingeza zokushaye kabi lento lo yenza le ongabonisa iremorse thina la sifuna umuntu ozobonisa iremorse umuntu osolayo ngento errong la kunasterila ngiyezwa ngiyanibheka lapha kuma podcast ngithi awuba nawo alkele mbone njalo sathi le dronkonsari ngayibamba inkunzi ngadubula abantu abayi5 ngabadubula manqeda sagijima ngemali ngadujulwa nami ngaboshwa uyazi labantu abayi5 banabantwana uyazi labantu laba abayi5 labo badubulile lapho doesn't matter banabantwana banama family njengawo unefamily why namhlanje mawuphumile ejele mawukhuluma ukhuluma ngathi uyihero ithi ngintshela akunabhali thinga ukutshela akunahleva ngaphansi kwedanyani ibhari yedanyani abohleva bangaphandle boy bheka ithama lakho alizange ledanyani marunakini khona manje uyavela lapha podcast ukhuluma the way boshaya imali ngakhona ngazi wadubula abantu wababulala then ushawela izandla unani ungathi unganamntwana unje awunamntwana mawuqeda mawushutwa so yashutwa lapha kuma podcast yavela lapha nehinja lena yilo muntu wabulala abantu abaningi ithi ngokutshele bheka abazali bakho awuthanda mangabe ithama lakho alizange ledanyani uhlala wazithama lakho bokuyihlefa hayi mina ngiyebeke njalo ukuthi uyithatha kanjani but ivarily njalo ithi ngokutshela lama podcast siyabona lapha kuma TikTok abantu babhizi ngama TikTok angazi ubulala abantu evali mawuqeda uyagijima uya eJoburg uya ekuruleni kwenye podcast mawufika lapho yakhuluma no la ngizokhuluma iqiniso ngihlobuka ngithi mona ngileka mthunya labantu labo batshelayo bebe bongasiphathe ngiphaseni why ungatsheli labantu labo obamoshile but ba obasintseng hayibe uthunse motho strateng sa lona wa o sa strateng sa lona o bua re o noetseng ho rotsama jwalo so tsama ya Gauteng ne podcast ya Gauteng una na nthwe ha ihlaela baneng ba motho ho tlo ba eng asambe Brakondri Brakondri asambe Brakondri I wonder why sibi legend engaphakathi ngapha eValley uGoodman lethu ngaphakathi eValley uGoodman lethu ngaphakathi kweValley lapha siyakusaluta ngalabizi iflag laseValley zilaphephezela ngawo ukuthi I wonder iphuma kule album leyana Homeboy awuthami ngikhuluma nawo namhlanje amajita ngaphakathi kwedanyani bafethu lento ama podcast le ilimaza abantwana ayina closure ibhlungu ngoba uphuma lapho edanyani wena somlotha awusanamandla zonke into zenzile before
ngeke usaphinde uzenze manje abantwana balabazali balawo bantu babulele bese bakhohliwe ubavusela amanxeba. Why ubavusela amanxeba? Yini ufuna ukuduma? Ngikutshela ukuthi never wetsa ntho e wrong jarity mo dulang teng zone 13 ha o qeta bo batla go bua ka case eo e fatong wa o sa buile batho ba o dula le bona re bo tshwarele. That's why lona jwale batho ba bangare ra bua ha re bua ka VOD e re tlobuang ka yona ka jeno ba re motho o batla VOD o batla go tshwarela hobane a kentse ntho tsa tronkong ha tswa ka mo ana sa meaning ntho eo lena ke dumela ha qeta ho tswa tronkong kona wa bua jwale o bua phela o ska lebala record o bua leshano ho VOD mo a kopa ntshwarelo o family which means o tsa bua leshano o tswile ka jeno sa kentse diphahlo sa rakelwa dibotlolo sa dwa mo sa nkuwa ka dikoloi o iswa Gauteng ha fitla Gauteng o bua ka case ya Sebokeng o ibua Gauteng ha fitla mo a re vele bokumele ngimdubule lo muntu bokumele ngibabulale ngababulala abayi9 ngabashaya oyi1 beke phezwendlu ngamshaya oyi1 ngamthola se toilet ngamshaya ngamthola omunye alele kuphi dintho tsa ono tlamele re batla o tseba hore hobane ngwentse ntho eo ai makhutman spantiti mengabe senje ayitsetaba ngakho inyanga bomama le o ka ba proud ka bula batho ba 9 o bolele bana ba sekolo wa pantiti a o khutla mo o proud wa tseba hore o batho ba neng ba ina le ba o iwane mo tlamelo re bo ma president itlo ba something 0630737540 sikhatsa manje sibheka manje studio 3 minutes to 1 o'clock ngena ngaphakathi kwamadanyani ngalabizi ngena ngaphakathi kwamadanyani ngalabizi ngithi hoyi pesuk ngalokho ngena ku page lethu lapha no Thetha FM Facebook Vusa Mthomeni Facebook mangabe ufuna ukustreama uthaya muthi www.thethafm.co.za. Ngiyabonga mfowethu mani ngiyabonga nakubalaleli erekele dumedisa nkaofela Val Triangle na aba and beyond obane ke utlwile ha ithetha ke utlwe mametswe ke batho ba botho ya ndo area streamer ka hai re le ba modimo ka hore you go places le motho Africa kwana ka re utlwa yeah jwale re dumedisa motho e mo le mo nya mametseng hotle mo lenteng ngwane so re a dumedisa ka lebitso le matla la morena Jesu Kriste ele morena le mopholosi wa rona amen. Mmamedi mo hae mo a ibo batla go bona yona interview e tsala ke na o qhepela rona mano Facebook mo re Thetha FM Facebook o tla mpona mo ke dutse le ena mruti ke ena taba ba tshwarua sa ba tswile tronkong ona le taba ikena e bitswang podcast ya utuma ka mona e sa tsamaising le fanyedi le la rona le ntse re le ka hare bona jwale ntho e etsalang re bona o hlikifetswa di victims again di victims di a hlikifetswa di re di lebetse motho ba hlaya ha bua jwale ba bua re ha sa le ntho ba tla etsa monna mara ka mo bula motho and hantlantle mo tlamele ke mmolaile maloba ke le ka monkela bo ba 4 days ke mo campela ene ka mmolaya toilet o seng ka mothunya ka bullet ka ofela mruti ho family o ba jwang ska wena o le one ya batho ba hlankara tronko yeah vute the truth we need to tell it as it is. Yes batho ba bang ba teng ba fetoang ba le ka tronko. Yes batho na la batho ba fastileng ha ba le ka tronko ba fastile o etsa ntho tsempe immediately ba bulelwa ba ya kantle ba khutla ba le worse than before because jwale motho mo lo mo a fastang
ha go tla fasting over worse than before wa ngana Ola pila o. whether o fastela ntho e good kapa empe Yes. fasting ha o gutla o yona over worse than before one ton some people I've seen the podcast in fetu ntho e buang ke ntse go mametsa ke tla ka koloi ke buletse radio mane ke re ya wa tsa ntho e vosa buang it makes sense because ona le podcast ene ke shebile monna yeah the very same thing to the explainer Yeah. this guy wa bua re ka mo tshwatla hloko Ka mo tshwatla. a re madia ya wela odima diskopo Yeah. a ra usona a tlamile a lele gore motho a ra usona ke re kopo zame Yeah. a ra ngwa hlopeng kopo man ke a le busy a etsa jwale the way ke mametse ke makaletse bo proud ba ntwena ha bonse o itshola Itsola. because ha re le mane re lo lokiswa mafusana Yes. it's corrections now a person ya reng o correctwe aba fitla bua ka bo proud jwale e a tshosa Ya tshosa. because you cannot be proud of the evil things that you have done in the past. Ai. You must show remorse, not only who the victims are, but to the community, because victims are not the families. You have victims are also the colleagues. It's a high, the friends. It's a high, community at large. Those are the victims. Because they are affected by that person as a lisiko. You understand? Let's speak about rape. Yes. Or rape ile motho. Yes. This person ke mosadi wa motho. Una le bana babo, una le batswadi. Victim ya se ena le monna e fela. Yes. O tla utlwa di victims ka ba o jwetsa re ba tseba ha tsa gona lo toucha monna ka mo gotlamile ke motho ka teng. A re bile ke nkile 3 years since ntwe tsala before nka kopanela dikobo le. Yes. Because ntwena affected. Sure. One a re le bana ba ka ha tsa gona ho haka bana ngwana ka moshimana ke gone mo ka ke mo hake because on trainer e ke entswe. So all those people get the victims. Now when you come to the podcast obo fitla wena o bua ka bo proud o tseba e ka mo betsa 3 round kuri ka ro thabetse lo ro ntse 3 round. Yes. Yeah? Yes. Ka ntwe e manyala. Yes. I understand how tlamele o itshole hore ntwe ke entseng ke manyala. Manyala. Yeah, entla ke itshola ka yona. So yeah, it's true. We have seen people out of 100% ya batho ba tswang mane is vuti 70% ntse le tala ya bu. Amen. Because let me say 50% ya bona ke batho ba ntse re tsamaya le kereke le bona ba ba jwetsa re ba rehabilitate. In fact 100% ka fela ya rehabilitate too. But there are some that doesn't even know re modimo a hlokahala rehabilitation because the programs alone mavusana ha di change mood. Yes. Ke tseba ka nna ke le ka tsa di program nna ke change ile ke na le certificate tse kana ntate ha ke tlo change 2003 ka di 12 tsa January I was in Kutama. Yes. Yeah, ne se ke na le 6 years ka ratrongo wa bona ne ke di etsa di program but next change No such change. yeah next change go ne ke tsara di kietsa fridge Yeah. ke ntsha nama tse ngata ka ra di fridge ka mane tsa mago re fitla re di bese re lo rekisa ma re tsetsa di boshwa mane tsatsile le manager ra mpatreka ke ja cheese mabusana ka batla ke bolawa ke cheese Yeah. ba tsa manager ro ke mo lebale le ka ba re ke ntate mdao Yes. ampona ke kubetsa cheese ntate ona tla ka ona ba tsa thama leo hai ke le ka jeno ke le golela ka itini la mana shapa jiga tse aska fela tla ona because one point or ke khamile yo kham. jwale ke batla faster go ile le eng kham Yeah. so ha shapa you ten ke khoda wins Yeah. because in this kakase skana sa cheese mona ka hlaphuela ka bona re mare ba tle ke pora ke botsotsi Ha kana go ntse ke tsa di rehabilitation tsena ka ofela mara mavusala sheba he wetsala ha ke ka tla kopana le morena a mfetola. Yes. Ke tsweke di key ya mfetu di boshwa di 3024 Yeah. ha ke freezing mali ke ntsa piste 324 3024 ke di bia mo yo di boshwa tsa kitchen ya di so hlanye jwalo because no na le pane tse pedi tse tlamile di mate ka thoko ya hlaya mhlapolo le ya o rekiso. Yeah. Ba re mona jwalo etsa ke re no nna ke sa le mthwane ba fethu ke Harji. ke re no o tla ja ration ya hao fitla section. Yeah. O
ke ntsa ra sumile jwalo yo Hey. abasohlanye dibosho ba batla mpola mfethu bara lo funa usimcishe Yema sekezala isimokolo uphana ngesimokolo sengivale isimokolo Hayi, vala asekho. yonke into asekho lena Dad, watseba down the line ehantsekele da lo tla mfana omamnyane man o theka igolo man mfana ona le mnyane o tla tseleng ona spaneng wa nsebela o mpitsa ka mme eish diboshwa tsena di bone a di bone ya kore le nna ka nako e hola batla o tswa nthwane ya gore mo mene ka speed fela o qete ka yena yeah but mogau wa modimo wa re amen wa tseba ka tloa pla mfana ona ka thoko ke lo rapela ei ha ke so thabi jwalo mfetho re ke hlotse moleko eish ka ke hlotse moleko jwale ntho e nkhaza lo fet kore batho bana ba mona ha ba utlwa gore o etsaetse motho ona o mpitse ka mme jwale o sa swabile o kwatila le one gore motho ona ha etsa nthwane ne ke nane o tlo etsa intention ke gore ke shajwe ka boma yeah ke tsebe o fulora spani ke tsebe o ya P4 ke lo kwalwa da ine le e block Yes. kwa Kutama kwa mana qata tsa daideng antsa ke rapela modimo a re mona tloela ntho tsena tsama lo thuta o rute batho Bible kwa yeah ka starta o teacher Bible ka ra Kutama wa tseba we were only 2 inmates ene le na le Michael Elias Mafo ne re dula yellow prison so o se mona re prison nna ke teacher yellow ha gutla mtsera to teacher yellow nna ke ya blue prison ene ne re sa tsamaya le ponisa mafsana ne re pressa fela intercom tanki ya gate di a bule o tseba ona motho da ya ke machine da di bule a fela be ke lo kena blue prison ke fitla ba teacher after 2 hours e ke a gutla ntse ke re fela tanki ya gate di a bule ke qadile nthwene ke etsang groupente ya o teacher di inmates di programs biblical studies le di service ha ke a iqala ke se ke le kantle ke qadile ntse ke le o ntse le kare o apere ke ntse ke apere yes to the extent ya hore ha ke tloa di boshwa ne di lla yes man jwale mfundisi uhambalani waye uhamba ngithe angizanganani la uzeni plus brief yakho nami ngiphethe yakho fanele ngeke ngaphandle kunelizwe lingimele ngaphandle yayibona lento yazi last week la ngithi mangikhuluma ane bua le ba mabedi ba rona ba Thetha FM ka re beke tlang re tlabe re tlo bua ka VOD o bone mdibu di wa sebetsang ka teng akso kopane le wena but I know re ke kgwedi ya teng yeah then ne ke rata hore o ko hlalosetse mmamedi yeah wa Thetha ka di programs tse wa bona yeah o bane jwale e ba shapa kae ba ile khotho aba fitla khotho mo motho ba itse 20 years then ba bangola fatshe ba ba tsamaya anti intena le dintho tse ding bo 230 130 jwale ba mmona hape a le strateng and 20 years of age I so fail and ha bona abtua sebetsa bo counseling ona le chelete ona yeah se banana o rekile batho la ya re kuwa ba ne ha bona bana le chelete yeah so ke hlalose ke iqale mo ngwaneso ba mamedi beso taba ke ena ha motho in South African constitution ha motho a tshwarwa a fuwa 30 years or let's say other example ka ona 20 years e vosa buanga honali di programs because the prison is no longer prison, it's a correctional facility. Yes, people's behavior are being corrected in prison, kadi programs and all the stuff. Now there is this one particular program it's a victim and offender dialogue, kiona VOD. Yes, ne? Wherein motshwaruwa o dula fatshe le perpetrate le victim tsa hae. Anke accountability of what he has done. Anke responsibility, a show remorse yantwa yenze. Wabona Mavosana, we are doing this on monthly basis in Groenbente radieta karigada. Yes. So ke tla hlalosena re tleng ka yona, but let me just explain this first. Ona lo bona motshwaru a fitla man. A batla o brusha dintho tsa di entseng. A minimize the wrong ya ntwa yentseng. A itse ka rwatsa next a etsa ntwe golo ne ke ntse ntwe nyane. Ke specialize ka ona program ya restorative justice kwana Tronko Mafsana. Yes. And
when I teach this inmates ka taba tsa taking responsibility, ke na lo ba bolela hore there are 4 main reasons tse etsang batho hore ba ska nka responsibility. It's not only 4, but the main ones are 4. Ya pele ke denial. Yes. Wa bona? Ya bobedi ke o chincha kore ha tlamele a nke responsibility o blame other people instead of blaming himself. Ya boraro ke yona ena minimizing the wrong. Wa bona? O thola motho o rapile motho ngwana batho. Mara because wena Mavusana le wena o tshwere rape o nkile ngwana ona wa robala le yena bosiu kaofela o bona ka re o betere hobane wena o nkile ngwana bosiu kaofela yena o mo jile 1 round fela abanana ka re ntho a yentseng inyane nkile bophelo ba motho o hlokaetse le di medara le babedi so yena o batla minimize the wrong that he has done. So I was teaching them about this. We teach them actually about these things before batlo ya VOD. Yes. But some of them, last over routine, abafika VOD man, they don't take full responsibility. Of mana moto answer ayetsa di target out bisa di victim bohloko hape because court ha bua net le shano le mo answer bua le shano answer asa batho ba open but still now have it VOD unsa batla the very same thing. But now thank God re na le di social worker re na le everybody to even bring him to or I send to right abu ntho tse right wa bona now batswadi baka ba tshwarwa se ba ntse di program tse kaofela to the satisfaction of DCS bana le ntho re bitsang a privilege ya hore ba thole a parole. Yes. After motho a servile 10 years inside o tlamele the other 10 years I serve outside. Yes. He's still an inmate. Yeah, una le ntho le ba tshwarwa ba itsebe una le ba tshwarwa ba domo man qeta o dira case mo last week monana motshwarwa nana is let me not talk directly about this man ke bua taba hore in general ba tshwarwa ne in general ba tshwarwa bana na ra se ba le paroleng ba free o thola motho so mthola mane ha mamang atawa. Yes. He is not supposed to do that. He is still an inmate. One fumana ngwana. Yes. Motho ona ntsa tshwere o ntsa le tlasa tlhabollo ya batshwaruwa. O ntsa chekuwa every day. Ha tlameha thola la atawa. O tlameile itshwara ntla dule ka jarteng. And if a tswa o ya lefung ka po ya lenyalo, tlameile report. Or no, Saturday sena ina nna ke tlabe ke le lenyalo kae ke tlabe ke le kae hona le lefu mamang o hlokaetse. Hore ha ba tla di parole officers di tlo mcheck. Di thole report or motho ona o reportile o ya lefu wa bona and lefu a le fitlu ka bo 8 bosiu ka 8 tlamile motho ona ba le ka tlu mruti e re bo tshware mo ko ra e qoqotshanyane o ba dintho e re bua di tsa concretely iskontiri okay ska o sanetse mtshwaruwa mtshwaruwa ke amsainela o tlo dula zone 13 a ke re dula zone 13 then after 6 months sa tsamaya o dula emkokotlong o sa change address change address o wa itsamelo ya mkokotlong then ha le mkokotlong mani ngare out wo Saturday bo se mo na lo fitla mo o tlo kata bo Friday Mariana hantlantle ha sa dula sana le bo ma 9 months sa tsamaya bo mkokotlong bo Golden Gardens bo seropisa benya o dula mo jwale una di families tsena le problem e jwalo Mavusana if family na le bothata ba jwalo family is entitled to come to community corrections mo friend age ba tlo report or motho na re msainetse mara motho na ha sa dula mo yes they have to go ba lo report or iska ba kenya mathateng le bona wa bona because ake ba msainetse go tlo dula under their supervision so ha tluila sa le mane atla fela ka o tlo saina aba tsanyamela bona they have to tell him remona you go and change your address or batwa ba lo lat ona mo dula because you are still under the supervision of correctional services wa mfumana mafisa and you only other conditions you cannot contact anele batho ba ile di victims out kapa o sona le phone number tsa victim o duletse fonela na le victim o bua ditori tse ngata mntshwarela re kopane molong it's not allowed because once you do that tlamele victim lo report community corrections if it le bua community corrections or
motho ona kuonana o na ntse so o tsuile jwale kuona wa ngaras a batla le proof ba fitla ba bontshe di official mane le di social worker le teng bona ba tla mo call in o bane le hearing le ntho ya hore o ntse o ha ona mo o yang teng o tsama straighteng feo every day o ya kwa wa khutla o ya straighteng sabo victim it's not allowed mamela o fuwa le di meters tsa hore mamela you are not supposed to be even 500 meters away from the victim's house kapa mo mona la ka mona o kwana wena tla mele o tlowe ma shift o mo shiftele le molo jwale o na le ena ye and is trending kwane o sainetswe sa dula zone 13 okay zone 13 o sainetswe mo hale mo o roka batho ba ka tlung o roka bo makhilwane then o tla tangwe mano tsa maka dikopo ka dikopo tsore black mo o roka bona bo makhilwane le ka tlung ka mane ha kena ka mane o radipisa mavosana ke kopa batho ba ba ye frenageng market street man ke market street ibile ke nana hore before tsama mo tla sia dinomoro tsa ke tla sia dinomoro hore moruti no yana market o tlamele ba market ba kena le wena gating o ba le ntwe ona ke di complain tse tsalang ka mhlal matsatsi mavosana batswadi ba rona ba itshola bona jwale ha ka ikenya handi o ka etsa la hore ba ntshe mo o ra re sa mmatla motho re le ka tluwa re mmatle motho you go and report and then etangolwa fatse this person has a totally fixed address he's going back to prison o tlamela khutlele ka hare because even la motho ntse le ka hare a le eligible for parole a ntse di program a qualify mara ha o sena a fixed address matswelang teng a ka dula ba qete sefuwa ka dish one toll so batswadi ba ska tsaba o reporta batswadi tlamile ba tle ba reporte motho ona na tlamela show remorse tlamela bontsho hore o fetoile a ska na phela bophelo bana bophela pele a tla a ya tronko so ho tjong yena o batla hore as DCS has failed to correct my behavior wa understand ha ke re intse le batshwaruwa ka ntle a tlamela tsa matswere diri a ntsa tauwe mona kana ka bo 12 bosiu motho ke motswaruwa why bane ba robetse ka 12 yena asasang ka mo he's given opportunity or a tlo improve or is entitled or aka khutlela ka ntle it's not even his right, it's a privilege. Mrutu waka ako o khalime country ya rona ije re lwana je khaitsi tsa rona bosi ba rona ha re bua ka bo mabahambe ke bo khaitsi ba rona bana ba nyalana le batho ba bona jwa di khaitsi tsa rona di kopana le batshwaruwa bosiu social media di photos di teng mo wa bua mo o atloa mona o sainela motho ha tswa motho ha tsweli o family yae it's not allowed any that o shore batho o tlamele ba tshwara hantle ba khaitsetsa rona o tlamele di tronkontse me ke bua le head of community corrections mane Mavusana ka one guy is also one of my students. The guy who badi le kara tronko is ke civil study abatla lo etsa masters ya theology. The guy nasna family support. Yes. So he wanted to go outside. Jwale ra buisana le seruti Reman. Baruti motho nana ke motho a right ene jwalo sa qetile segwebo o tlamile a lo pantita sa isena se setseng ka ntle but now hana dress ke re man e re ke lo buisana le head of community corrections kutlo o reng ka tabena ke a njwetsa re moruti we have a lot of abscondees about ba abscondang because they ba signetswe ke batho be send their next of kin like motho sainole ke cheria kapa motho sainole ke moruti after 3 months o satinile wa tswa o sia moruti o itsamaela o subscondile ha sa ya lo saena ha sa yemela hore ba tlo mo monitora anything
there are a lot of them here in the Val by absconding ka baka la ntho. So it was resolved or people have a tswa trongo ba tlamile ba signela ke their next of kin. Yes. Sharia we thotseng ka di Facebook is not your next of kin. Ale so nyale le motho unless se le nyetse he le dumelana hai ga nyala because le trongo ra nyadisa ke ba tseba mafutsa. Ha motho ra nna ke nyala no ke batla o nyala. Ai bile ke tseba moruti ko ena mo. Application ya etsu antle anyadiso wa bona ntho. Jwale ha so mnyetse he then is your family. Ke ena ka o signela. But motho e leng tsheri ya ha tsebo ka o signela. Wa bona so o tshore ntse ba twister le tsola la ntho la corrections ba iketsetsa botsotsi batho bana one toll ene kgetsetsa rona ke sona ka pele se iswa bana ba etsa ntho tse wrong mafusana ba etsa ntho tse wrong because next of kin is the one who's supposed to sign. Otherwise if you don't have next of kin motshwari wa tlamela iswe to the halfway house one toll halfway house o tswela mono and then a khutlele mona monitor a le mo fitlela a ka gona ikemela a renta somewhere ka pathola ntlo then a ba a fana ka dress ya mo correction se tlo matenda a le mo mruti watsa mruti rena le mathata mangata mruti before re tlo kena tabe mo tlileng ka yona mruti a re bua ka VOD o bona ile bohlokwa na o di programs. Sure. Mafusana is one of the most important programs because ibile kia lebo one corrections VOD is voluntary, it's a voluntary program, ne? Yes. But corrections le Paroboto they made it their mandate hore if crime is domestical. Kia khola wa nthola ke tshojwa ke baka. Ha e bene le hore o ntse le qala kala peng ka strateng sa lona in the how finyana mo but tlo ba bona it's a must you go to do a VOD because o tlotso o khutlela da batho ba again now before o tso khutlela batho ba tlamele look se dinto le batho ba VOD e re ke hlalosele ntwe na batho ba ngata ba sa understanding le ke jwetsa one of the people ke re batho bana ba tseba o fola ba hloka closure hona le batho ba le malang ka la kwetelele mafusana o fumana hore e se le 9 years crime etsahetse mara batho ba ntse ba lemetse le ka jeno why because court ha ba thola di answer so janix batho bana ba buile mashano la ba gwejwe mara ba buile mashano jwana victim e batla utlwa nnete rantla tle mara vos hare ke a utlwa bolaile ngwaneso o no mo bolaela o no etsala pela ne le dichomi why wa understand yes and victim e khotsofala ha you utlwa so mohlalosetsa the real thing or no man who it's a channel then they get closure le bona oh this is why this thing happened o tsa mruti o na le batho le bona ba contributile o sentence ya mfowethu okay ke cause ya sentence mare hazanga libitso la ilahlaela o pantita le kantle ba bangata batho ba pantita ba le kantle da tsa batho ha o kopa le bona motho o dula tauwe ho bona ke stress re name fanona in hobane o contributile ke ena faneng ka thipa e hlabile mthwane ke ena meile ke a choose go ejule le ke ena a jwetse mfano hore maybe a ikilile le mamang motho na wa tsamaya ke ena a yentse ntwe mara a participate direct wa bona jwale ho VOD ntho tse jwana o re mona entle ke mamela o lo le femeng wena hantle o lo thoetswe ke ba motho o fonetse gore ntwa ke robetse le monna ka tlu ke vosi VOD it's all about that when re batla for motho a thola closure o re cause ineling cause ke motho mo o a dula tauwe ho obane ena khoto libitso la la hlayo bona jwale e bohloko ba o ba jalo pandita bohloko yena o ba tla ba la pandita ke mabota ba pandita se moye ene mapandita ka ntla mangata o feta ka gare why o le moholo tsubanya ope wena o le moholo a ke re sa itsenya ope ke bana o na le bontate ba baholo
Demand how was we out a grand demand we out a grand what's more really no tlamelo pantitile mara a fosu jale na o shatjwa ke spantiti sa moya as bona ngale mo wa bona that's why VOD it lo hlaisa hore ne mfano wa bua hore nna hore motho a thole tlou jama sana bana tsa ba di tshune le di tshomi ba di tshu Babusana, without even speaking about names, there is this guy, Ample Lare Murutish, ki batletsa VOD. But jwale ki worried. Are ke bola ile lekgowa moruti. Ene ke bola lekgowa ke thuntse msadi onana a thuntseng a choose. Ka thunya le monna msadi a phela. A choose o hlokaetse. I mean monna o hlokaetse le a choose o hlokaetse. Le nna ona nthuntseng msadi onana. But the problem ko hore motho am feeling Spanish ke makhelwane. Ke banna Makhelwane wa lekgowa le ke ena ke ena ambulance pan o itse honna la choose re lo thola monna moloda pitsa di teng ka tlung re lo thola tšhelete mara jwale tsatsi leo kante re rona re yang ka lona re lo thola mora wa monna molo le makoti ba le teng so ya bantwa yeno ha ka lwana le mora makoti a tla tshwere gane a thunya a choose le nna nthunya mara ka gona ba thunya le nna mara jwale mora o hlokaetse makoti wa phela le monna molo wa phela ene makoti o phela jwalo o tsama bohloko because o la affected wa bona a re jwale mara ya nja ntwe ke batla go fana ka ke batla ba fa closure mara jwale ke wa dia ka gore ha wanse ka bua batho bana ba tlo bola motho wa bona hore VOD e thusa jwang mruti e re ke tshware mona ke ne mabenkeleng ke khutle mona he ya mabenkeleng re ke mabenkeleng ke khutle mona minister to tlo ka no jwale he ramatha mruti taba dingata mruti before re tlo bua taba e re kopanyang ntle ka jene o la ba phate ya VOD yes sir ona jwale di family tse ngata di mathateng ona jwale bobane DCS e tlile o bona e tlo bokopa ka VOD ba tshuile le bona hore man re kopana le motho a la rutlisa bohloko a la retsa le wena o le ka hare ka modona wa putsa hore is other family e tla dumela o mpona na hobane ke le ka seng wena mruti ha o njwetsa hanyane tsela eo e tsameleng wena mabusana wa tsa o bua le motho experience nna ke entse VOD self mara beside that I'm sitting le panel ya CMC when we conduct VODs we're doing VODs every month inside prison na after ke ithute ka restorative justice ke entse VOD ka ba ka etsa le publicly so I did it indoors ka tlo etsa le ona session tsena tse re di etsang in the church ke a khona mafusana hore ke dumedise mofumadi wa mofu a ndumedise le ena le nna kwa ngwe thola ke mona ke ena moruti o dumediswa ke mang the wife of the victim ya victim yao yes wow mfethu because we sat down God is great God is great I'm telling you the honest truth mona modimo yes we did that yeah so the victim is the only thing fella that we need to do is fella cancel but understand until we realize it VOD doesn't mean or it's a choice but I always tell the victims when you forgive you are not doing that person favor ulukisa wena as a victim because hole mala wena ka unforgiveness as the person out twiste mohloko le mala habedi wantona o so le malabe o le matse ko re ba utlwisa bohloko ka crime ba entseng now o so le matswa hape ko re jwale ha o kgone ba tshwarela anything that is happening in their lives it affects bophelo ba hao ka baka la mruti utlwa mruti ke sa magae thapelo okay o kenya thape wena o kenya seaparo beke le beke o thusa o nyolosa o tsore modimo re tshwarele ska runa ba mara wa tseba ba tshwarele now they are coming to you
God is he revealing himself to you. It is a motor botshwarele. And I get a witch or a tshwarele jwale ka re tshwarele. Re tshwarele. Ba mosana za thapelo e kotsi jwa batho ba ngata ba tsene. Ba entse recitation ba e bina ba tsebe kutlwisa yona. Mhlanka mbili. Ha o tjo jwale o re tshwarele jwale ka re tshwarela. Mara o tseba re monno na wa mo tshwarela. O re ho modimo le nna o ska ntshwarela ska ka sa tshwarela motho na. Ai. O tjo jwale o tla modimo a ska o. Ai man, ai. I'm telling you the honest. Emo o re nga bua ka o tshwarela mramdimo ha bua o re o ka tshwarela kae. 70 times 7 o tshwarela. Amen. Are ha o sa tshwarela le yena ka so tshwarela. Amen. Mabosana re bue ka VOS.